Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fionko abdo. Ine penghetinu si eleu trikuitule. Eleu ine. Eleu Jumat. Fionko dalam tahu asal eleu ine Jumat le. Asura. Fionko malik bangga sikite bangga lo asura magina mehin. Nah, alhamdulillah, nanti pergi di sikite vi, pergi di sikite vi, sarutar dari besar, besar. Daran ini besar, saya pergi di ane seperti vi, tinen mabut waktu deh. Alhamdulillah, hajar bagsam syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan general kesempatan TV subjek TV sebenarnya. Itu tiba-tiba selet tiba-tiba yang masuk lagi dia ada suara di begitu kita masih alhamdulillah ini pinte kira-kira kita biru ketina kehalan metagna lele salahat saya si aman latin bisimali kaman limitan aman batur si pok saya kehalanin tin lami-lami demikian bisnat bisi abdu bisi dams si Herman piti dikit kemon na iti di selangkapan ni si Indama si kemon na si asal agen-agen bang dan buat besilan asal saya be ini deh saya be buat kalatan di aku pergi betat dah be diki be ko sa men kai kita di pinta pati bo na binti bi asal me kita Tuhan tu bisi be kenangin mengen saya si ikan malik tinen na suwe amban si ele Nain penghetiin, niyan sebagian haja problemahin tagna dukko itu, me kami Tuhan tembi bangna ne tekelere pi awatan da pagkahaden, tanda pagkahaden menurut pinte samen pindi masa pengandakan tina Allah Taala pengandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene pinte kume pinimian ne doa sikul atau mau pandi atau ini biwan begini sesamian lai itu mian teknik tesi tinan ngelekat ne kapen debutan kapen si ben nileo bang ini ben tinan mian sahabat den bang ini kehalanan sudah gua ngite amban dembua ke mana tadembua samen mian manusia hinang nisam. Sebab itikad dele asal bain dia basta tenang di ibadat itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang di ibadat itu bagi Tuhan ten pindah nang kan bisa mikir sampai ke pasal pindah ibadat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab gua siku itu alhamdulillah. Nah asal ke biu apa madali kanggaan. Ge bagi aku mismo kulai bangka ku isa lupe mulai aku lumian. Mulai aku lumian. Asal masing-masing mepain niya itinin pinalabi may parkala inin niyan duman haja inin niyan enen lopag sensingan ko itu pagsasaan ni amban may kawalamaan ni amban magmapkam sa apot amban kaptawa ko may kita na sa aming harap ng hiti na pimpintiman kita kiro tanto kita lengok sabi problema may ko ito niya pasabi may ko ito yan kumainin sabi sinasangtin na suringa Sebenarnya ada buah asal itu kekanan wede, mian lumayan hajar sehat sampai bisa metuhin sami at pergi masih ikhtilaf sulang bersih. Ini pinain pasal megnaulud. Saya itu ini dan kalau may ibarat saya ini, aku hatin pergi tiga hari pernah pasal ibarat tu. Naik katanya tetebelu bila pasal naulud sama ada pasal mepak bisa mepati. Nah ni ada pinain me keburuhan ten asal enggak enggak tina gua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak terang pati besar we demikian pisim pati samian iya bisa enggak terang enggak tina samian dan ini amban me pirak pinta amban me siapit be keburuhan me an maga membekenui ini harus sabut pasal pinain na wajah ini nang samian
Say be asal ekar biane. Sube paman tebe ngaddo kitabi. Tulis inin mintang na kitabi. Si Rasul sallallahu alaihi wasallam tebe taro pasal nagdulod duk ene si irang tebe kito asurainin. Bang upama ene asurainin tehinang wa Rasul sallallahu alaihi wasallam dinaak kitabi duk hininang wa darunak kitabi hinang ne dumen suku si iye dumen pinhedjanen iye baranne. Hagrab sudah asal tali tibitet bahab amban awa kita menikemon bang niya pinte ganta dinaak pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala si Rasul sallallahu alaihi wasallam ubos asal gay kita tinepukan wa ina si kita bi masih iye ngehinang ubos dok daak na kita bi sini Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gay tepukan de na pode me inin tiya ni pinte magtanda yana asurainin itinin tahati rawi tibikemun sabannen way hininan way ni asurainin way kitabi way ne hetinan dinak way ne etan ini hilang nentu muwa mentel besar muase muase yan yupen kana lu tikite ko swinda medem salo ben inda bangoyan subay alhamdulillah tinin na ngaya kitabi hatu ini first time jumat gani aturim salo pen kamu manal ba saya alhamdulillah saya pakai menu TV. Etinan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bian etinan gigit TV tepukan ne. Gigit TV tepukan ne saman bang etinan pekedoan ne paghapan ang ban iye ne duk etinan duk pangandakan Allah subhanahu wa taala iye duk pekedoan ne kahapan ang ban iye duk sikite ben umat at asal dak ne kita meghinang iye duk nakite meghinang dak ne kita meghinang umat men sayen. Nanan sinin mian si atas dua parkala istorihin tu pinain pipiti pasal magmaulud. Si pasal magmaulud binisarahin manunjuki tujuh Rasul sallallahu alaihi wasallam binisarahin. Bang pinain mag-asura pinain inistorihin tu sinababin si zaman Musa Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Nabi Musa alaihi salatu wasallam sanian. Nomos tus inin mian bang upama asal dinaak wa Allah subhanahu wa ta'ala duk pinahadyo wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atinan dinaak wa Allah subhanahu wa ta'ala iye mismo Rasul sallallahu alaihi wasallam pinahadyo iye si waktu iye mian inanak pangadakan iya dinaku Allah subhanahu wa ta'ala iya mag-celebrate atau wahitin maglamilami sa waktu pangadakan ne iya ne mismo asal hinag ne pagka suku si iya suku si baran ne atal iya ne te suku pinahedje memehedjerinen sine iya ne Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanan si inin ga piya ne sa amin ne tinan bisan pekitibitungan etinan miyan pakali sa mga ikakuruhan tabi duk si kitab-kitaban sa amiyan mismo sa history si sira Rasul sallallahu alaihi wasallam kami kita mga kasamiyan gaya bakas makakapin bang siwet tu panganakan kung mag-celebrate kam sine Rasul sallallahu alaihi wasallam ga umos etinan pwede magmaulod so mayroon sinin pagmaulodin gani abatalan kani abatalan ang baton pwede sirkidiki ini manggana bata ini pinatarin lai etinan pagmaulurinin bang si Arab eti pagmaulid etinan yene panganakan atau atin sinalasay sarasila yene si waktu panganak Rasul sallallahu alaihi wasallam nanan sinin gani abatalan gani abatalan amban panganak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai si kemete ne ien asal mian subay pagpeseb tebi da pagpintewe mian tutul tebi atau taingat tebi atau ketuhan tebi yene salasayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemetagna panganak iya sa mian sampai si kemete ini mis get pagketuhan tebi kapan bang tedo tebi pinte tinang tebi ilmu mismo bisan dai paman tebi mismo bisan ene salawat tebi tuju iye Gani asadbiya ketuhan tabi ang bandiyan, ang bandiyan salawat haja. Allahumma salli ala Muhammadin. Saman miyan haja, pinta Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Iyan, bisaramiyan, bang tabi saratamiyan, sinalawatan kita Allah subhanahu wa ta'ala min sempu bang kita kasawat min tedda tujuye.
Ine pengedoan tebien kahapan ampun Allah Subhanahu wa taala bangkit tebien nalawat tuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ko enge pe bang upama kedauhan tebi ke silsilanan sebut tebi amban ke panganak iya sampai kemete nege pekedoan tebi kahapan. Sine Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ngani batalan ne, gana batalan ne tinan kinisa. Suwen menia hetin binatalin tu atau mian ilang kita yung ikalam anten bit bangkit bi magmaulod sumegua ene tinugila laisi elleumia anduk magbo kita piume dewen lahing kata masjid tagnali big ini kim Tuhan ten asal aku bagi asal dikit-dikit pas kita bin sain negalan melusi kita in ubus megdua asamian lesi elleumia an bagi bahasa bulan penganakan binegas kita gak kita dina aku Rasul sallallahu alaihi wasallam pindah bang siwak tumian pikam si masjid megbo rulang megbo mian kana me anu kira-kira libi sa duan takana anu sumay megbo me sedih me kekahinang luo meg lelarok din bagsambag meg aro binatalin sumegua bang pinain in story pasal kahalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matlu sisi kuana mi ante bisarat mi hajja yene pasal sebut teman salawat betuju peke doan te binene au hajja jenen peke doan te bine kahaban sinambung kita bi sinambungan kita bi Allah Subhanahu wa taala min tadde kita bin alawat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min tadde sinambungan kita bi Allah Subhanahu wa taala min sempu au hajja barakat halane makasari na kuenge pe bang te kita kemon salasan Rasul sallallahu alaihi wasallam sumegua gana wetule binatalin netinen peke suwaitu ila atelesi 27 atau 24 atau saya sebulan ini bagaimana sebulan araja begitu sapar gitu emani deh sino musmaram sapar sebulan boyan nih enon gane binatalin lain bang suwaitu ila sama-sama tu magano sumagua bang ini story pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumen si madrasah dumen si masjid dumen si iluma ini so antak maka antak tempat benayabayan maka sari bilisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke doan tebi ini kahapan kepada Allah Subhanahu wa taala sumagua bang penne samian tugila ga misara dalam hadisnya ga misara pinne si waktu bulan panganakan bulan sapa 27 upama 20 kual upama 20 sabian pinne piugam si masjid mag celebrate lugu magsambag-sambag samian atau ini ga riya bagas makakas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang pinne si waktu panganakan ko mag celebrate ga nanggan sa iyo ubus pabante be pegebang niya sara asal tahinang pegedoan tidak kabang gay kita bite gitu bukan si kita bi kuene puas amban mian ene pitu sila buah ini yene si zaman Nabi Muhammad Nabi Musa alaihi salatu wasalam ene maghapin na asura ini hanggang itepeni asurahin ete duman si iye na wepe pihate bi wepe pekite bang ibente pekite bi gay pe pahatje iya hinang dehelu si seddi baran si dumen iya amban ene baran mismo hinang nen celebrate sine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam we ga pejene baran nen kupinajo ene sine Nabi Musa alaihi salatu wasallam we iya si waktu ne pente magnabi magrasul we ga iya muasadat ne pente si waktu panganakan ku pente bang si waktu mian si waktu panganakan ku muasa ka am tandaan enggak kita nak buat ini. Supaya bagi sinin Nabi Musa alaihi salatu wasallam masih waktu penganak ni. Sumagwa si waktu song ninte bagastan lu tibisrat si waktu takale we ne. Tikitauhan we ne. Mian Nabi Musa alaihi salatu wasallam etinan ini saramat amban kuntaran ruk na jamaanen lapas amban Firaun ruk ne mian kuntaran sa Nabi Musa alaihi wasallam si waktu megbono kinetauhan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam magsekeni samian pisi si Makkah man Makkah to Madina magsekeni lai kitekhanan na Yahudihin bisuang sa amin kay hinangnen hinangnen tek tayale si Madina pagbayam na Yahudihin netinan nagpetotan muasa si Elomian pinilaw way kamen mo ka maghinang sayan may kuntara rumen pinte asal ka penuchi we kamen muase puasa suku si biar Rasul sallallahu alaihi wasallam suku Islam Yahudi kan apa kan ka pasal muase
Pagte kita nila isamian me Yahudian me jamamian me manusia nila si Madina pagte nila muase si Eleumian weka muase pen me Yahudihin Muhammad pen hanggan ke muase si Eleuinin hanggan paman tibe pigdaan tenduk kita beduk hanggan asal bangnya dapat asal siya kulang-kulang ne basta rahat sa kita mag-celebrate kung itagna alelu kada Tuhan tibe samian mian bisan dikit ingin magkipuas makapag-ambal basta rahat siya kita mag-celebrate pagke mismo asal punta na Islamin kaya magkahagat sa Allah subhanahu wa ta'ala do kaya magkahagat po si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muwasi siya hawa pa mihijjeri yan elawinin pagtikitera sa amin na Yahudihin tagitera Rasul sallallahu alaihi wasallam way kaman sa maghinang way muwasi ka ubos pinne o Muhammad muwasi kami si inin tanda pemehedje kani pinne ene elewinin pegge inin pinne elew si waktu elewinin in pin elew pangalapasan Musa wa Allah subhanahu wa ta'ala amban Fir'aun ilapas Musa duk jamaah Bani Israel menurut ehin si waktu si megbono lu si Egypt at aw lu si Masri si awe umos Bigigese mag-ato na ilapas si Allah subhanahu wa ta'ala antag si elawinin. Nahangkan pin na kami muwase, nagsukur kami si Allah subhanahu wa ta'ala, pagge si elawinin, pehedje kami, ilapas Musa, ayan ban Israelin, si elawinin ang Fir'aun man kutarari. Nahangkan kay Musa. Sa ipin na sa ipin na. Hangkan pin na kay Musa sa iyan. Noos misara ni Musa alis ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurto sirati na sa sirin pinne gipe pinne kaam palabi amban aku pusi Musa alis wasallam etin gipe kam perhello amban amage kam perhello amban aku pusi Musa alis wasallam sabi ne Musa pinne pong kinaiku sali kay nabi ubus way kam pehjebi Musa aku pehjeku ubus sayen puas ambanian billah ini manakna sa lebi-lebi Yahudihin po si Musa alaihi wasallam mas maglabi ene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si iya duk ene kita umat na sabihan na sulay kitibi etinen muase si elawinin pagimangkit sa kay muase bangkite ne ene Musa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko na tibasaramian duk umat nan mismo ni Yahudihin kuntara ene si muntara si iya muntara si Islam da magkagat sa Allah subhanahu wa ta'ala si waktu tek elawinin muasasi muasasi yene hawaine pemehjere Nabi Musa alaihi salatu wasallam pegge ilapas wallahu subhanahu wa ta'ala si waktu ini tinabang iya wallahu subhanahu wa ta'ala si waktu ini si elawini aw surainin si waktu sung binonok sung pinasa iye ume yene kuntara ni Fir'aun duk me ene me sundarunen nangkan na sinin me kebongden sa Islam kuana tibisaramian pegpuas ambanien na muasi kupinne wa amara bisiyamihi duk yatinen dinat newe ne sahabat nen muasi pinne kitibi duk muasi kaam pegge sabab ina pinne mas hajje pinne hakun duk hakten bi pusi Musa alaihi salatu wasallam pegge pungtin iku ambanen Yahudiyan na nanasinin sikitibi dumen meghitinen teddo tanasinin hin dumen kiti meginrok ine sumegwa pegge pangandaakan tihinang wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk pangandaakan wa ne sakita bi ine si yaum Ashura pagtek ka ene sumumian sumu gudan temain sumu Ashurahin mian bagsitakuhin na dinakiti muase wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saban pegge ene si waktu tagnale kipeg syukur sa Allah subhanahu wa ta'ala ilapas etinen Nabi Musa alaihi salatu wasalam silut tune sung pininasa wa Fir'aun sa zaman na sabi ano ene men sundalunen awe dok Nabi Musa isa alaihi salatu wasalam dok na sahabat dan dok medjam ada Bani Israilin ilapas si Allah subhanahu wa ta'ala silut tune na nahangkan in kitibi asal kesebenalan si kitibi mian kulit bisaramian dumen kiti magkakan dumen celebrate dumen magdua dumen magina samian mag awe magparty sumegua pege mismo ni bisan Yahudi ket kuha panieng asimangan etine magine muase siya nandal siya mag ibadat samian etine itikaden pege mian hasa
mian pehjere Musa alaihi salatu wasallam pege ga iye te insana wa Fir'aun so mian narang hangkan sikiti benas inin nabang upama niya dembu amban kitibi dembu amban kitibi subhatu ko itu wallahu alam atu nagane mi alus pung itu wasagan na maghinang sumago bang malus lahat sa amian bang upama tebi sa amian niya dembu amban kitibi bang tek yung asurahin mian ga muasi sumago at trebehunan magpakarajaan pegi kasin na asal magmap sa amian bang mikikilayihin bang niya makakali ambat lephan do tin ng pagmapapan masobra pa ang Yahudi to Allah subhanahu wa ta'ala. Uy kay, pag-iin na Yahudi mismo, duman magpakaradya, duman magparty, duman maglamilami, sumagawa hinang nin, bang tek ka yung masurahin, inasimpo bagibat ang oraminin, muwasi siya sa amin. Muwasi siya, pag-inandal, pag-ibhasa sa amin, kahalan mitik kasi ukto elumini. Nalusi kita, na siya ni ko na tibisaraman ang gawin tibisarati mukaddima na magbaybay ko naghalamano siya. Magbaybay ko sa alian na siya pagsupura sa Allah subhanahu wa ta'ala yung tiya pigisap itibiga pinapati wa Allah subhanahu wa ta'ala si me halam me de lulay itinen na kayantian no itibiga halantin. Ako pagkimitag na may nasal na nut-nut may dikit-dikit na ano aja tenutin nut siya may kimitat tuhanin sa amin pagkihinagin sa amin na nut kita. Piyo magtuwak bala kung ito sa saramihan, piyo magmulod na masjid, sambong-sambong, atau piyo mag-asura, handulang, kinakan, kanaw sa sana, ini kauhati, kamalitin natin. Kamalitin natin. Na sumagawa, kung ito bisar Allah subhanahu wa ta'alahin, wa ma kunna muadhibina hatta nabatha rasula, ito may tagnali sa amihan, ito inainag kahalan, gaapig ito hante, na ito kokopag ito minapo Allah subhanahu wa ta'ala. Tinan may ulamain na may tag na sikita sa amin na kulang-kulang pe na Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala ina sa amin kahalang manusia bangga pete-pete kawe ni piu rasulin nga kangaka sa amin muhosara niya iya sa amin na gipe kitibi inadab gipe kitibi siniksa gipe kitibi tiniyaw Allah subhanahu wa ta'ala kung sa amin kanang so puas amban bagas inakahan na kitibi Rasulanin ka ganti dan mereka ulamaanin puas amban pangakangakan mereka ulamaanin sigiti bisabian hinangun bi sabian na hinangun bi na puas na pain taksil di kita bang nanginang na sabian bisa Allah subhanahu wa ta'ala bangga kita bakas kepasampayan sumegua puas na kita amban bakas kepasampayan naga terapat tibi etinan puas etinan asal mas kita betinilaw bangge kita pereheng naghirang sa amin ini Allah subhanahu wa ta'ala segini ubos pito kita sidin si tapik tibi namian basta tibi kaptangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basta tibi hello niya hadis si niyan katada taha hadis na sumagua panagnaan ko tibi sa namian ketilaw suila anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si hadis lay pin suila an sawmi yawmi Arafah wa suila an sawmi yawmi Ashura ketilaw Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam may sahabat nen si atas yene bang manusia in muasi pinde bang tek kayo Arafah bang ineted do den do tatilaw kapuas ang tinilaw may sahabatin na Rasul sallallahu alaihi wasallam bang niya manusia muwase si waktu bang petek ka elaw sumian asura bang ini tedonin atau bang ini kahalanin tedonin kamar Allah subhanahu wa ta'ala suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi Arafah faqal yukaffiru السنة الماضية والباقية نسيني كتبي مكالاً سيدي ثم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية هذه سنين رواه مسلم قانية يتين problemani قانية مقدوس يتين الميك ولما نسال صحيحين tatilaw Rasul sallallahu alaihi wasallam pembalir mian itu enggak perembulan ku itu hatani enggak perembulan ayo ngarapain enggak perembulan elet demian suluk-suluk samia. Bang Ramadan 2 bulan elet am Ramadan itu si mian Arab. Sumegua Arafah dok Asura talu simana ro pagilatan na kanami.
Tinilaw Nabi tatilaw may sahabatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penda Rasulullah. Sinia pinne dem buah manusia. Muase bangteka ene elo arafahin. Yene puese de elo ine tedoren atau ine tumbas amban Allah subhanahu wa ta'ala sih. Pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sahih yukaffiru sanata al-madhiyah wal baqiyah. Manusiain bang si elo arafat. Ene elo hajimia. Sine yene bisa enggak menggaji kita menggaji. Tapi internet kemon ne manusia muase. Sari do sepeg hajian do kasi peg hajian si importante la si yung arapat le. Bangnya ada buang ban manusia la si yung arapat ene pelebemian. Maghaji na kita at-antak na binaybayan turi at bulak dunya. Muase sa amian bisa enggak maghaji atau bisa dumating sa Saudi Arabia bisa dumating si Makkah si Madinah. So antak-antak natin muase serta na yung arapahin tedonen aman Allah subhanahu wa ta'ala yene puesene de elewlei ine inampun Allah subhanahu wa ta'ala pinne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dusenen si 2 tahun tegelan dan mendusin tuan begitu bang upama ng buang ban kitili ga na niya dusene okay ne bisang game magpuasa abdo pri ne pinte sa niya. So payamantri ko. Sine manusia dan buang ban manusia gana dusay na tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Hatu bang kau tibenan sinin inday hatu bang niya kam hatu malik niya ituhan mo niya dan buang manusia gana magdusay tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Galib indama kita ituhan tibiharman. Arabi niya kaya mo magdusi. Wani alu tikta ni galib lu sa men nut lu gene perheng behen mag ngotob lu ne ka ello mapati lu ne ka ello tige men China lu ne ka ello mian nungka sino mate to lu ne ka ello nang lu ka el sa men lu tige tina to ka. Tadi wala sigan adu sare sai. Kami dusi Allah subhanahu wa ta'ala saya betul dia. Pamayam haji kata magdusi. Ha. Okay. Lupa masalah. Na Salpon 7 ini, po ito yan ini si Mupam. Kaya sila so si Pilipinas. Pinindama tiyan na kurang balik sa Saudi. So iro cellphone kung sa amin na hello sa akin kami na siya. Bagi, pama sa iyo. Ganit, hello sa akin, ganit itinin kita magdusi sa Allah subhanahu. Diba na jamakin kita magdusi lu sa mata-mata, mapati. Lu sa mata-mata ngalimut. Lu sa mata-mata sa amin ng keo. Lu sa mata-mata tabi amin ng China to. Ina sa amin kay. So ikaw na pinanggalip niyan. Kaya mo nalitan marante ito magdusi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magdusi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nanansinin, lagi magdusi kita. Inopera rin sa kita Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya. Ilan, makagtawat na. Ilang tawat na sabi niya. Kung ano yan? Naman tabi hawa hadja kahapan bang kita betinen kahapan etinen tuntung tan bitinang tapi tuntung tan Allah subhanahu wa ta'ala dan tahun ide dehel kita muase si yung arapane dehel tegelan no magdusa delem 2 tahun sa men ngalulub kyo dem dusa no sumegua pagdek kayo arapatin muase kayo karena ikhlas tu Allah subhanahu wa ta'ala 2 tahun lay dehel uruk dem bulimian pinapasan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pamantibi ini bang hinang kendi kahapan tujuh Allah. Itu doble sama doble wallahu subhanahu wa ta'ala sikitibi ini yang kahapan ini. Pamantibi magbasa Quran. Anak tibi serat ya. Bang kita magbasa Quran bagi ibarat magbasa Quran. Pinku Bismillahirrahmanirrahim po sama Bismillah ni alif lam mim. Piyan mo bin huruf itu besar aku le, 2 huruf, telu huruf, telu huruf. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim kemul huruf, walakin alif huruf, lam huruf, mim huruf. Itu telu bin.
Numus, Qur'anin bangkit mas sa sidembua huruf times pi, 10. Na mas sa kita alif lam mim, piye kahapan tintedotin ng Allah subhanahu wa ta'ala 30 kahapan. 30 kahapan. Tagpiye na sa amin, miyan dhalika al-kitab wala rayba fihi hudan lil muttaqin sa amin. Sampai alif lam mim, sampai qul a'udzu birabbin nas sa amin, tabinutil Qur'an tabasat ko. Piye hadja kahapan, tedotin bilipat-lipat Allah subhanahu wa ta'ala. Kuya dudel mo masamya. Saya kahapan. Bang kahapan hinang tinbi. Nanasinin ko na bigda si mawdo ng tabigten, tinan muwase si yung Arabat le, tatila wa nabi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, si sinesine, pinaabot wa Allah subhanahu wa ta'ala si yung Arabat, ubos magkipuasa si dalawli. Initetnoanin, pinabiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inampun pinapasan dusinin ng tao. Sabab ini, sabab puasa ini dalawli. Na lugi na bang malugiin, nguntong na bang nguntungin, puwas na yung harapan. So, ikuti bisa sa Allah subhanahu wa ta'ala, bangpain, pinawat kita ba Allah subhanahu wa ta'ala, bisan na kita kapag haji si Arapabalik istong baik sa amin. Nagwain ka bang wal fajri walayalin ashar, lesi pulan haji, lesi sedihan unan hatinan, yesi sang pupagi bata, panagnaan, bang magkipuwasi kung magkipagibarat ko sampai ini, sampai alam arapan peke ini be, mabot ko siya ko. Kaya tibi ko. Sina kiti magkipuwasi, puwas amban bulan Ramadan, bakas magkitimpos sang puhangi, ato siyang bahangi naman magkitimpos kiti, siyang bahangi ang ban-awal Zulhaj na mayong arapan. Sini kita bilang si ini. Tiro ko balik. Box. Gabos magkitimpos. Mismo ako maran ko. Nagyan ko mga kaso, ano mo altala, tinan mo. Siyang bahangi ro. Nagwenge pa yung abdubang upama kapawasahan tabihe, dahil lauli yan ay yan, tadawatan ka man Allah subhanahu wa ta'ala, dahil law arapat tuhad siya, 2 taon, bisa tabi pinapasa Allah subhanahu wa ta'ala. Sine kita yung manusia ta'ala nagbusa, kemon magdusa kita yung buwa-buwa do sine, dan buwa do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagi aras asal ubus ne, inampun Allah subhanahu wa ta'ala, iya, dusa dan help dan bersama. So magwa puas ang maniya gania maasum hatinan si asal masih mula-mula ni nansi ini mula-mula ginawaran ko asal lug-lug po rin lubusa sa amin. Na sumagawa, muasa kita, kung na bayin, kaya tinatadya, saya, nung Nabi Muhammad SAW, wa ma yantiqu anil hawa asa gingin dusta. Gingin dusta, dumeng ko kita yung mapapsakam, asal bang kita yung misara sa amin, ko ito sumupin na ni, sumagawa, bang tibisara wa Nabi Muhammad SAW, wahay yan tumisara yung Allah subhanahu wa ta'ala bendal sa amin. Bendal, dusahin, 2 tahun, bangkam may kipuwasa si bulan arapat si arapat niya na si Pilipinas 27 bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 tahun pinunasan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inampun Allah subhanahu wa ta'ala sa Allah. Pag-ubos, sunsit sahabatin, may mililew to, Rasulullah pinne, ubos. Si sinesine pinne, manusia. Inaamot si, yan bulan Muharramin, puwas bulan Hajimian, ubos sa 10 bahagi bulan Muharram, ini Ashura lay muwasi pinne puwasahan na ipag-i si waktu, pengelapas Allah subhanahu wa ta'ala, yan pong tinainon Musa alayhi salatu wasalam, ang ban Fir'aun, yung tinangga at tinasa, Musa alayhi salatu wasalam, to sa ilawinin. Nubos, may Yahudihin muwasi, ubos tao pinne umat nun, ubos si sinesine muwasi, karena Allah subhanahu wa ta'ala si ilawinin sumumiyan atau asurain, si bulan Muharram, inat pinne, tedo din kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Rasulullah, dan sahabatnya. Pain Nabi Muhammad SAW, yukapirus sana, ini, sanatan wahida. Bang mikipuwasi, manusiain. Yan kung isinasang tinukututo. Sumumiyaan inshallah, bang kita mikipuwasi, suweniya natin dan buang ban kaampo itutu. Alhamdulillah tiya na magtanda, tidak asal ato kam tu asal muasi kem. Muasi ni kemon, indamay. Muasi ni kemon, alhamdulillah ni ane ga besemuhin ini piti tanda asal tidak pengeseng sa tabi itung bas Allah subhanahu wa ta'ala in
Si sino mereka puasa sumu yene Asyurain sebulan ini yene bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yukaffiru sana puasana sumian pinunasan ni sa Allah subhanahu wa ta'ala yene dusenen si dalam dan tahu. Nomos abdu problemahin tu pamante ko. Tapi sara na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapelebiman ubos ne. Garmen pintak talu semana ko itu let nen. Mubin. Duk en elo arapatin. Allo arapatin ubos na pinunasan wallahu subhanahu wa ta'ala dusenen dua tahun. Nomos pag upo ubos talu semana man pegejer atau man arapat niyan, tiyan sa bulan Asyurain na inampun Allah subhanahu wa ta'ala dusenen dan tahun. Nomos ina sa inampun abdo ubos Ito pagkabalang talong ubos na yan. Pagkapihabiin. Pihatabi. Biyasin man na ubos na kupin na kato yun. Punta na doon siya. Nasabay. Kaya na siya masurahin pa yun. So kaya na kupin na mo. Asabay ka na doon siya. Kung magkisya galing. Ina siya pinagpapin sa ini. So hapal ko warning ito. Tinat piyo. Halaan begini. Sumali. So panganti kita inshallah. Kaya kung sari kita kabartikan mo. Ikaw na doon siya. Ubos na tayo doon. Tayo doon. Ini semua salah boleh. Tedo ne arapatin, yung arapatin, ini dua tahun ini. Nanti ini sampai terlalu semana rumah let ne, abosra. Dan tahun bagi anu ini Asyura tu dan tahun tedo ne. Nah, pengen ini kurang kumpusin kau ne, samnya. Kau nggak usah ini balik. Ubos na kan siya ubos na pinapasan na pinapasan na yung arapat. Tapos sige. Tumbi ko. May kaulali. Napisa ko ito para sa tulong sa Saudi Arabia para sa kakan sa amin magsandang ona. Asal lo. Kamay kita kan ano siya sa amin. Magsiya. Yukaffiru sana bin Rasul sallallahu alaihi wasallam yung Asyurahin bangkitin may puasa sumayan pinagpagan atau pinunasan atau inampun Allah subhanahu wa ta'ala yun sa bahaga duse manusia dan tahun duse manusia dan tahun sa amin walhasil telusimana rumen eletnen telung tahun isab duse manusia pinagpagan Allah subhanahu wa ta'ala yun sabab puase dua eleo maksab ini puase si Asyura duk puase si Ramadan natuan pengitim ikipong tinayan sa kama hitinin nyedo atau atuan betul nggak ada pekerjaan tuh kapan sama medweka sumegua dua kali na sumegua ini na akan neko na tabrik tinwi bisa yang magbalik-balik itinin haji pagsarang syukur ti bisa Allah subhanahu wa ta'ala ya begitu juga pinapati Allah subhanahu wa ta'ala kiganti ada na may kahalat ti ni takda lu sikiti bisamian piu magbandi-pandi si mehlibu piu magbandi-pandi si may beach, piu magbandi-pandi si may kiulungan, piu magbandi-pandi sa amin atau magawa school. Say, ikibasa kong tek kayo, masuran, tek ka, maraming tek ka, sabahin, tek ka. Say, kiyanti yan. Nubos, balik tabi si kitabi, basta amay-amay. Si kitabi, banggay na kitabi, may kipuwasa, basta raahat siya mong magparti-parti atau magpakaradyan, may karami kahinang. Mismo na bisan may Yahudi, kung ano tabi sa ramihan, kasi magparti-parti, kasi magduwa, kasi maggalamilayo, magkakankakan si waktu tek kasurahin ka. So magwahin ang hinang din, pereheng muwasi. Na si kitabi, kung ano tabi sa ramihan, mas haji kasi minalantan bi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas haji kasi minalantan iya umat din po si Musa alaihi salatu wasallam. Na suway kitabi ini, hinang din muwasi, niyan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini si Sumia. Yan ang tedotan di, si bangkite mo si Sumia. Umos, kung itulay ka ang muwasi, dumay ka sa iyan. Muwasi Dala ng buwan man kam ga asin na tingnan muwasi. Sa muwasi kam, alhamdulillah. Buka pumabot si Sumia. Da pumabot Sumia, pero may pesi Asyura. Hindi mag-take advance na kita. Wait, sa'yo na yun sa amin. Ato kamali. Kita kung sino mag-post ng baniwalo. So may magsukop sa Allah kara. So may hadji pag-surong-surong. Suwerte mi siya. Kinatuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. May kipong tinahin. May kipong tinahan. Timin sa amin. Bengun na kita bisigi.
kita orang ko bang si Fox, bang si Mubin, bang si Bas, bang Abu Manal, so sini lu mag-post sa amin yun lu pengun dagi TV, miyan etinan yun dina kita sa amin dumi kita bi bore na kita ko sumuwa na kita bi barang kag Allah subhanahu wa taala. Etinan jazakallahu khair, etinan bang sa pagtambatang bas tumbas din sa amin tiya kita bi etinan kita kalipat sa amin supaya kita bi etinan ngabe na sa amin isang kasi. Problema itu tiya kita perhelu. Bang sita ko sumu asurahin. So ko itu siyam hali beta dia kita muasi. Na ini siya naman wala sila ada kala pasate sa ponte musika ta pasate bi pox ko na to boss ito may sabi pwede diuhin. Kasi sumu asurahin am sabi. Na sumo ipamante visa yun na lume date hatu yan ito naman sa alhamdulillah. Sabi managang bansumian bang makasediyahin pinahin. Bang magpresiden ang bansumumian, ang bandilaw dilaw. Sa dili sa bilisana sa dilaw may ano, basta pa dilaw, main sumu sa amin. Ato ana ire nga na elaw gani oras na sa amin bang may kipisidyahin. Na susuran TVC ng poslo, sumewa pekukukan TVC dua bang penisab siya tin pagtamba-tamba. Ede etinen hidayat den kahapan den sa tiya TV. Si bengun de sa amin bilong bagi ibarat to Allah subhanahu wa taala. Say problema itu tiya kita medik kung ilaw mian pe upama ataw si meninin. Dani pitong dilom de kesedi pe yung Khamis wal Ju'a ulisne sedi enusi. So pang alhamdulillah mag-aro ka continue na yan okay. So bilisratan siya ilaw meninin. Weh pagbisrahin sumo yung mga sumrahin isang buhay batain. Binibita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinamuha hadis. Duk kita lagi problema, duk pinti kita apinain. Pagtiak kita man pengajian doon sumuruhat na suray bin serman kale kapag peribuhi atau bing ano pinapiin na ako makin na ano ina masamin king panas manama ano siguro tala mambadia ako tala amban diriya sa amin pinapiin makin sumuruhat alhamdulillah begini apa waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis Abi Hurairah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم والحاصل كان كلمات أمبان كهابة الله سبحانه وتعالى وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم kawan tabi ko itu na nanda tabi pagka bisrain ko ito tapik tabinin ko ino para sumu pe para sa sumu sumu dia kita bi etinen kam ke puasa lo meninin ke puasa kita lo meninin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene bisara yene pene sa pahap ne pene panandal pemuase puas amban bulan Ramadan walhasil ene pinaghap ne puasa amban kemon bewan puase bang tawad bulan ni. Walhasil puas amban bulan Ramadan pagin pinaghap ne pemuasa tuju Allah subhanahu wa ta'ala pagin pardu ni rukunin pagin itibisan kemon sunnah. So haji si Allah subhanahu wa ta'ala sunnah. Sa hap ne pende bang bayuan ginisan pemuasa ru sunnat etes puas amban fardu Ramadan lay. Yene pende bang niya manusia muasa si bulan Muharram. Dede ko itu ini. Ngangkan takam. Eten ko ang kani pinte tapi kumian peke duk pinte awan na ni kay ano pero pinte simbu sumuro ano minsan ya. Peke tapi abi ada tinan na ko na hadje na kay kisayan ko itule kisayan pero kita sa bahaya kisayan. Abo kasi kisayan peke leban sipos amo manalin sa mas. Bikaliwan naman pa rin. Pinayin kita na nakarakahat sa amin na ano. So, kasagyan na siya pinayin. Namipiin hadja. Subay, dumen kita di kasagyan. Subay, pahap tibi, diyatin bi. Ayun, pinabiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa hap, di pinne, ginisan, bang enen dun, puasa, pemuasa, kutuj Allah subhanahu wa ta'ala. Puas amban Ramadan, walhasil gay, bisan pa ine. Bayuan pemuase etinen puas amban Ramadan asal gay ke diataan bulan Ramadan pag asal parto yan. Sumerua bayuan puas amban Ramadan duk ine bulan puas amban Ramadan pemuasehan da ne pin ne niya pahap amban bang niya manusia muase si delem bulan Muharram.
Walas ini ku itu lay muasa kam. Etinen di mana ro disciple si asura, pengi asumo si asurahin. Sumegwa muasa ini sabhab ne puasa tu Allah Subhanahu wa taala bangnya dan buah amban kita ne ke puasa si yene bulan Ramadan puas amban puasa Ramadan. Si bulan ini Muharram si bulan Muharram puas amban ini puasa Ramadan ni. Nah walhasil natia etinen alhamdulillah tia tedo bi si kita muasa tia kam muasa go itu lay na tedo ini bisra ini. Tedo itu bisra sini sabhab na hinang sabhab na sabdal abdal na hinang puas amban puase amban na bulan Ramadan ini bangkit ni muase si bulan Muharram pahap pe puase tin amban muase mian si Rajab amban si Syawal si Zulqa'dah si kebon amban sedih bulan amban Muharram le bulan Ramadan le gana dia pahap pe muasehan bulan amban bangkit ni muase susi dalam bulan ini Muharram ini. Nah siya magsata duk ene si ene hinang tibigo ito sa asura ini. Kubus yan tibisara wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa afdalus salati ba'da al-fariidati salatul lail. Demikian pagpini sa sambayang bisan pe ine ginisan pagsambayang na tuju Allah subhanahu wa taala gay keriyataan ine sambayang lebih gay bisan pehatu gene tuli kelawang kekuhapan ni torta masjid na pagsambayangan ni bang dumendo sambayang ng sambayang fardu gay periata hargaan din sa Allah subhanahu wa ta'ala abang sambayang nin abang sambayang ini fardu ini limog tuli gay gay periata pag-isap sunod to yan sambayang lay po ito bisaramihan Ramadan fardu rukun sambayangin ini fardu rukun samihan bisan pe ini ginisan sambayang mga fardu gay periata sambayang aman fardu sumaguha wa afdalu sabhab ni sambahayang hininang wedi insyaallah bang tersebut henang tabi sumaguha tapi ko na siya kuhin mital bisara inin asal mula-mula na ako asal hunit hirang ko sa sumaguha na bang paling sa kitibi pinahinang Allah subhanahu wa ta'ala sa amin si tegelan kitibi ni tegelan ka pikiti pinapati Allah subhanahu wa ta'ala sabhab na sambahayang puas ang pansambahayang yan na limawag tulay yan na pin na salatul layl yan na pin na sambahayang sangin piya sambahayang sangin piya sambahayang sangin sila ka magatuan piya sambahayang sangin piya naman sila ka magatuan na yun kaysa sambahayang maghrib keroro kaysa kita lusuhan din sa bahang tim. Walhasil, ini nasinin sambayang fardu, sambayang magribin dok saruk. Ini boleh. Subuh fardu. Fardu yan. Sumite misara wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalus salati sabhab ne penne sambayang yene puas sambayang farida yan ay sambayang sangin. Nabuhay na tayo bisara, sambayang sanginin. Yan ay maghrib, ay sarok subo. Sambayang ini, sambayang sanginin. Puas pa na sambahayang, yan ay sambayang sangin. Yan, abang parira, pampasambayang parira, yan ay sambayang sangin. Na yan ay sambayang sangin, ito mahapang manin na hape ang aaway, puas ang ban. Yan, bang dumendo, sambayang maghrib, Mendo ay sa rumendo miyan fajar ini sembahyang singin mahabin to sini. Piyam ko kanap sila ka magatuhan ni. Kaya mo di biso ako dito han ko tahajjud. Sa masangin binit ni bang basta rumenne dumenne sembahyang maghrib lay, dumenne sembahyang isya lay, dumenne sembahyang inulay, sembahyang fardhu sulay. Ina lay sembahyang bang dumen ne sembahyang fardu lay yani tabisara wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tagkaulay ng bahayang waktu sengem lay yani sabhab ni sembahyang puas ang panbigini sa sembahyang yani pang sembahyang ko ng bayang sakit ito nga tabisara elewin ada kala pinain magtahajud ko sa buwan tenga elomia tabisara ko sumaantag tabisara pinain si sembahyang sakit
Ada kala pinay mekan so harus sampai bangsangin kinaro kita magtatso. Makin ko na magtatso ko sa lugo pagpasa do ko bagay lor kinaro na so ni pita marami. Saktel elet luhol harus sama para sa amin. Nagarate bisa na to ba sa mga ano sa. So bay antag si sangim sa amin. Pwede besarian, tadi pwede bikimon ini lai puas sampai yang isa atau po awe yan si elet isa ro pajar. Inilah yang bayang kau sampai ini besar di Nabi Muhammad SAW sahabat di sembahyang puasa sampai betul iya sembahyang lesi waktu sehingga tahajud di sedang buat puasa anak itu asal hunit ini yang sampai semua pinain bisa hunit nabang tadi saat kita pinhinan Allah Subhanahu Wa Taala dia lu emban kita itu sampai sampai sahabat ni fardu sahabat ni sembahyang man puasa man fardu iya di sembahyangnya ubus Rasulullah sa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingitaru kana anu te pere kita bi asal perluas ne bian pasal yaum asurain ne bisa bian amman hadis akrima radhiyallahu anhu qal yaum ashura yene penne ellew yene ashurain yene penne ellew mian ininan tempuain bisara angkan pinahajje we tasamian sedang buat eken me bisa ramai aranu se bisa ramai orang lain supaya negara bantina seperti mas anu me tasbih se me rewat menule ada kalam yang taif atau kala kana me anu samen ne kana le syahid ne se nian bidennam semua nian dembua pembesar samian asal eruen nian ini hadis sahih tamen besar yene ko besar lumian nian yang masurahin angkan kita muase yan waktu pa ngalapasan Musa alaihi salatu wasallam ng mabarisahin ng Fir'aun antag siwaktu ini mian ini al-sumian siwaktu al-sumian bin hadis Ibn Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal qadima an-nabiyyu المدينة فوجد اليهود إن كنت بسان اللميان يصومون يوم عاشوراء فأسألهم عن ذلك فقالوا إن هذا اليوم أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على قوم فرعون ونحن نصومه تعظيما له فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم فآمن بصيامه قلت بالسرميان تنين يوم عاشوراء ين سموميان يمن يكتو buat bisaran dahulu namian pinalapas wallahu subhanahu wa ta'ala ini Musa alaihi salatu wassalam amman Fir'aun nukme untaranin nukme menut si Fir'aunin ilapas Musa alaihi salatu wassalam nukme Israel amman si dembuha histori hidayat etinen paamara bisyami etinen dina kitibi bigay mo Yahudihin muwase sa amin lesi Madina ketika Rasul muwase siya nobus bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu pin kiti etinen mas haji pin hak tin bi pusi Musa alaihi wasallam samian pin aku pin rukab sahabat nen ubus dina kiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasi sioknya dan buah ora sisab dan buah story pinain yene waktu ini pagi Adam alaihi salatu wassalam Adam alaihi salatu wassalam si waktu yang magduse ubus ini hawane dusene tuju Allah subhanahu wa ta'ala kinabunsihan ni Allah subhanahu wa ta'ala ubus ilabo iye piture ta dunja pinatala amante dem sofa ubus pekka dem bo story sa amin subega in pitelai men nale edisne ina rukile sa men Allah alam gihatu sahih so Peter hati sa amin pinti ko na baida mian bahasa inin oras pemme ulama in sa amin pengempunan Adam alaihi salatu wassalam mensikira magtubat wallahu subhanahu wa ta'ala si wakas peg-ene pagdusihanen umus tu si Ashura si waktu ye etinen atu si ye mian si waktu yom Ashura ye inampun wallahu subhanahu wa ta'ala yene wakas dusene pagdusihanen tuju yene Allah subhanahu wa ta'ala insamiya
Nubus mian gayen su asairuin edis papasangit ko tebis sakamian do yene si waktu Musa alaihi salatu wasalam mian ilapas wallahu subhanahu wa taala do mi sahabat Nabi Israel naman Firaun. Ubus tesuno inapusannen dinaat kita bimuase wallahu subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kome Yahudi lay sumegua dinaat binidaan na Yahudihin. Ini pemidaan ini pemuasa Yahudihin. Pemuasaren siye tinunggal wede yene asurahin. Tinunggal wede yang asurahin. Ini yang asurahin apa inu red penunggalin pemuasaren yene sempu behingi bata le sumian. Na sikite binan sinin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pene khaliful yahud dinaat kitebi etinen inenuhan bian gay pasali si kekehinang Yahudihin muase peke siya muase usap suwe muase kita bi dumen pende ko pemuasa Yahudi lay si wenge pemuasa Yahudihin tinunggal wede yene sempu behingi bata muharramin iya masura lay na kita bi na binidan we Rasul sallallahu alaihi wasallam sikiti bi yene be Yahudihin nanasinin teddo tebi kaisa teddo tembi yene kite be ko itule kan ko itule muases bulan Muharram muases bulan Muharram ko ay istabistaramihan afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram sisine sa pap ni puasa ang Ramadan yene puasa yene bulan Muharram yene ko itule muasa kite si kaisa si kedue teddo tembi etinen pegi supaya kita bi pebida amban ketemu si Yahudihin tinunggal wede ene sempu behingi bata ale ya usurale was kita bi na ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binidaan si atawa miange pasali si siye ko inge dina kita muasa wede dehelu amban sempu behingi bata ale dehelu do dembuli amban sempu behingi bata ale dehelu nanansinin kita rinagpanain. Pamaseta mi asuran at sa Muharram nanasinin etinan duel o si kita hindi. Nanansin pamaseta mi haga atas telu parkala. Kaisa suway kita muase dehelu amman asura dehelu ubos sampai asura ini. Kaisa pa imuasetin. Pete ko na ko itulay. Muase kita bimain duksumu. Kero ay kita muase sumu do sumude bangati te muase ma mekepuasa main mekepuasa kita bi sumu ine puasa tembi sumu ruk sumude peke mga mekepuasa na kita main puasa tembi amban main taman sumu kita awa duelo peke udihin puasa ren duelo ruk tinunggal wa dia surale si kaisa si kedua si ketelu ini ketelunet dams puas sehingga tu ketelunet sidakan begitu kita bustan ketelunet keteluel sehingga mas kaisa siam sempu duk sempu dan buah sila pesi si kau sehingga teluel sila pegang begitu orang kamu kita kau tahu kamu anu kau sehingga semua share makau pingku basta kay hadja ko Yahudi le bang dia dapat gay subay sige kulang-kulang ne bang kita bulasan muase duel le mas pesong nen buasa mag sa tekol ibang duel le may kasi mo na sumekuha basta ni hadja kita me ke puase de le tetote na kung tapin etin ine ye puase yesu mo yan sabi Lelew le hadja. Ini si kulang-kulang ne basta hadja kita, basta gay hadja paa en puesen me ke puasa kita samian. Pa. Sumekuha bang niya dapat asal subay binidaan Yahudihin. Panganak subay binidaan sama yung mga kablaw ayaw man ba'dahu sabiya. Sumekuha sige ne ke etinen ano asal buhat panawal nung masayap do na basta hadja kita me ke puase ini lelew le sa. Nagresolve ka naman kayo na bisan sumali ka si Yahudi ben pinukuha. Dapat siya pag asal pwede basta magpuasa hadja. Magpuasa pag basta magpuasa hadja asal na ini terpatah sa amin. Hada wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.